Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Traitor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanang, ibagammatan akin ni tatang agtuloyak nga agadal iti syudad. Agadal amin akaadalak, syaklat saan. Anya, pangalaan tayo nga iti gastusem. Abang ti kwarto laang iti binulan kat awan pa'y pagbayad tayo. Jaklakit di kayat taggigan dito'y away. Agadal ti kayat ko. Burwandak ka di dito'y. Pangalaan tayo nga rod nga iti buspusem, anak ko. Isaldayon ati daduma ataltalon, tasakaag tumitlaang no addanton trabaho. Alan, ananang. Saan analakaday ta ibagbagam? Kasanaw no saan mo nga igaad di agadal? Ay, ado ti kakasta. Sabali ti ubraan da iti syudad. Apay kumaasaan ngay? Anya kumaasabali? Imo na kamat gayam dito'y karayan nga aglablaba. Malmalpasak mon. Apay anala daw kang imay naglaba? Masursurunak namin. Awan ka no ti pagadal ko. Jaklakid di kaya't tagyan dito'y away. Madadail na ang ti kutis ko dito. Mayat ko man no agadal ka mat. Tapno adda ka duwag. Imbagkan ka kada pagsapulan ni nanang mo. Agbay and sell itinatnatan kan prutas. Adda ka na yun kwartayo. Kasang anaimbag dagiti dadakkel mo. Tapno pagadalen da ka. Talaga akasaritak manin ida. Saan amabalin asa anak nga agtuloy iti kolehyo. Apay, apanoy-noyam ti anak mo iti kayat na. Apay, nangarod pangalaam iti pagadal na. Apay, ang suswildo na taaw. Umapal nga raw, tagadal ka no ni Janet, agayim na. Imbag kadakwada at aggat-gatang ni nanang na tinatnatang kan prutas nga ilako da ijay syudad. Da tayo ngay, agtaltalon tayo laang. Di iremedyo nga isalda di maisakan lang at alawn. Imbag ano muna asalimut-mutan ti pakaisaldaan ti talaon. Iwan mo't siguro ta ibagbaga na mo't akayat na talaga ti makaadal. Bakan ti kano mati kwarto di tabanger kuna ni Nana Flora anang lady. Babae ko mati umay agabang. Apay ko mano babae, bro. Kasla saan ka amaro? Damagam ka di pala na ita. Babae da. Kat baro tamat. Oh, sikamat. Apay ko mano babae da. Nung ay babakat, oh. Padata ko mga estudyante, ti kayat ko asawan, bro. Ha? Ay, kunak manwagadal ti imayam dito'y syudad. Umay kamat gayam agaram. Agadal ngam isamira at agaram kasjay. Ha? Kasla saan ka alalaki. At the boarding house iti asidag ti universidad. Ijay ka amapan agkita iti abanga makwarto. Imbag ijay, tasaan ka nga agkumyot amapan agadal. Kaano nga iti ipapan ko pa nagkita iti kwarto nga abangak, nanang? Inton bigat. Ngam ijay asidag ti universidad ti papanam. Adapay siguro bakante. Tanasakbay kamat amapan agbirok. Amangan no mapunnon to nga agpaiso. No itantan ko payla ti panagbirok ko. Adulakit di ti mapanagbirok iti kwarto nga abangan da. Ay, wen anak. Imbag kat, tasaan da ka maunaan. Wen nanang, awisag ni Bea, tapno adda kadwak, bareng umay. Nasayat mo't no kayat na, tapno adda kadwam. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Bea. Mapanak ijay syudad inton bigat. Mapanak agkita iti kwarto nga abangan. Umayak mat. No didak pagadalan, inak agbirok iti trabaho. Jak kayat tagyan dito'y away. Kumuyog ka nga rod kanyak inton bigat? Wen, dagasan nak ijay balay mi. Palubusan dak man wan no saan. Umayak mat ijay syudad. Nasayaat mat. Tapno adda kadwak nga agabang iti kwarto. Imbagkan ka tapagadalan da ka. Siyak, didak mapagadal, tamamirmiraot kami ngamin. Hay, makapaasar.
Mabalin mo mati ag trabaho nga umuna. Agurnong ka. Inton adan urnong mo, agenrol ka. Uray saan mo nga alaan amin a units mo. Inutam. Anya pa'y ngay, no di kasta. Nagasgasat ka ngam siya. Janet, Apay nga grubrubwat ka. Papanam. umuyog akin ni Janet amapan ijay syudad. Gaputa didak pagadalan, inak agbirok iti trabahok tagurno nga. Inton addan maurnong ko, agadalak tunanang. Ala, noon napingat kang agadal. Kasaok nga rod ni tatang mo, tagi remedyo. Tapno matulungan da kamatlaan. Umunan to nga graduar ni Janet ngam siya. Mabalin ayamo ti kasta anak ko. No i-enroll na amin ay units na. Ngam siya, saan ko amay enroll amin no awan pagbayad ko. Mabaybayagak nga aglepas. Nakalukat mo't tang titaway ti bakan ti ang kwarto na na. Adda ka din agabang ijay? Adan, dua babae. Ngam napandansapay dita universidad. No kasta, estudyante da. Napipintas ta ka di matlayang na na. Apay, no napipintas da. Di mo ko na nga agsirpat ti aramidam. Estudyante da. Masigurado, asaan da nga agparam. Gagangay ti baro anataer na na. Uray estudyante, agkiday tayumot ay ti balasang. Nunay na ti kiday, rumukman inday. Ay, da kayo kit di ababaros. Buliero kayo. Ngamnay, may sa ti kusina yaw, ha? Awan ti agluto iti unag ti kwarto. Tapno maliklikan ti puor. Wala na. Adamo ti di kusina ti stove mi? Nasayaat. Iso ngay naramit ko amay may sa ti kusina. Tapno maliklikan ti uram. Estudyante ka naman yan ang ukupar di tabangin na kwarto. Kunanin na Flora, anapanda ka no di ta universidad. Umandar man nga tantilaing mo amang buladas. Narigat ba't anawan pagliw-liwaan, bro? Dulagat at damayat ang mabuladas. Apekit din ngay. Ay, hindi ka lang madidigra. At dala nga rodan si Mangput ijay balayo ang masikog. Awaran da jay, pinagawid ko. Iti di na maanusan ti kanayin ko apanagungit kan ko na, nagawid mo't lang. Kasimot jay babae. Kasanon jay putot mo kan kwa na? Jakpay ka ba ala na biyagan? Tawan mo't trabaho? Amumat. Nasingput da tao nga estudyante. Imbag ta nasabat ka ditoy. Mapan ka ka di ijay syudad, kaka. Ay, wen kaka. Apay ka day. Ipawit ko kumatoy kwartata. Pakitad mo man ka ni Bea. Adda nga min na iremedyo nila ka ikaw. Tapno maka-enroll mo't laang. Ay, nasaya at mat Tapno adda ka duwa ni Janet amapan ijay pagadalan. Barang ano igaedda kat makaturpos da adwa. Ay, wala kaka. Narigat ti awan adal na ita. Narigat ti makastrek iti trabaho dagiti awan adal na. Sapay adasad-sadot dyan akong agtrabaho iti daga. Sapay kaaduan na nga ubing ita kat kasadot dati agtrabaho iti daga. Wen nga rod Ay, no madanon to ti tiyempo nga awan mayat nga agtalon. Kasanon to ti biyag tayo at tao. Saan ba't amabalin nga iloto ti kwarta? Nakaumay kayo matnanang. Imbag ta na danon na kami dito boarding house. Wen nga rod nana, inak ko maagbirok iti trabaho ina. Kado anak ni Janet. Trabaho? Kunak man no agadal ka. Awan pa'y pag-enroll ko nana. Awan ka no kwarta da tatang ko. Adamat impaw it ni nanang mo kanyak. Itad ko kanumat kan ka. Pagadal mo kanumat. Anya, adda impaw itda kada kayo nana. Saan ka nga rudan nga agtrabaho, Bea? Ay, mapantan ijay universidad. Nagsabat kami ijay dalan. Umay siguro ijay balay. Nagsabat kami, iso asaan na nagpatuloy ijay balay. Ay, agyaman ako na nana. Maka-enroll ak matlangan. Ay, tiragsak dyan anak mau, edi may tid ko ti kwarta kaka.
Mapanda ka nun ija universidad. Siya ko mga rod ti mangipan ngam iso pa di pagplitik. Nanginamot nga agpaiso ti plete ita. Kasano, nanginamot ton ti gasolina. Wan nga rod nangina amin nun. Awan pa iti bumaba a presyo. Ngam no da tao ti aglako iti produkto ti mannalon, naglakamot. Dito'y laang away analaka. Inton may paalawat ijay syudad, nagbalinon akas labal ito, ti kangina na. Oh, anyat sersiripom dita kusina. Ha? Adda ka di ti ruangan ti kwarto ta ngam ikarkarigatam ti sumirsirip. Psst! Mangagda ka, kababain. Nan, kita man ti sirsiripan. Ha? Lukarak ti rin daw. Nakitimot babalasang aglot-luto dita kusina. Shh! Mangagda ka kunak pumat, kababain. Rumwar kakit di, tan kamakiamam mo. Kunak man no awan interest mo, karak ti babay. Ha? Kwa. Kinitak lang mat. Ang napintas di maysa. Asino kadakwada? Di nakaberde. Napintas talaga. Sapay iso ti kursunadak. Ha? Ang gaputa italang amang ko nga imbagam anapintas. Saan ko nga armain? Jay maysa ti anusak akid dayan. Anya? Unay taano sanen? Agditin na lapos tayo dito may sabalay nga saan tayo pa nga agaam mo. No ijay lugar tayo, uray adda ijay sabali at turod. Ammo tayo tinagnaganda. Siyak ni Frank. Anyamat nga iti italtalimang nyo anagnagan nyo. Unay ta italtalimang anaganan. Beya ko nam kanyak. Oh, ibagam matan tinagan mo, Janet. Imbagam nga ruden. Apay nga ibagak pailaang ngay. Adamat kaduak dito unag ni Reverend Father Jared. Reverend, adda ka di pa'y agabang apadi? Saan ka di nga ijay kumbento ti rumbang apagyanan ti padi? Reverend, tanasingpet unay. Ngam sana padi. Ay, kunaklakit din no agpaiso nga adda padi ditoy. Rumwar ka mat dito kwarto ta. Beya tinagan karo di na pintas. Inkamot ibaga tinagan mo kadakwada Inton maminsanen. Madama mo tiluto da. O di inkamot agin luluto. Ha? Saan ka kading agkapoy-kapoy bro? Adayamat kasta nga inhinyero. Dandanikan agturpos. Managbabain ka pa lang iti sango ti balasang. Ay, madama pa'y tiripasok. At damot naluto di tamakan. Imbag kada kayo tawan klase yo. Siyak, adda summer class ko. Malakayan ka abaron ako stamlang bro. Ha? Ay, ubingak pa'y. Ken, estudyante pa'y maday tabeya. Mabayag pa'y. Kasano nadama ka una? Ha? Agngangakan to. Nadlaw mo ka di akanayon nakaakitaan ni Reverend. Sino a Reverend? Diyan ngay ko na ni Frank akadwana iti kwarto da. Ay sus, pakawanam. Uray is-ison ti lalaki dito'y lubong. Jack kaya. Nalabas ka mat. Apay mo't ana ibagam ti kasta. Kababain mata. No day di atao ti kadwak amag na iti parke. Kasla saan atao. Siguro, kas jay ti lang ti kapre ako nada. Si Kamat. Nasingpat ka numat jay tao Uray ison ti kasingpetan. No kas jay mo tilangana. Excuse me. Ay, di ka unay na uyaw. Mayat mat ti ugali na. Ti ugali, masukatan. Ngam ti kinalaad. Saan? Damag ka nga ada kanumot asawam. Nakaamuan nyo mat nga ada asawak nana. Adan sa kanumot putot mo. Agputot aya ti awan asawa na. Awan putot ko. Nasingpet da ti abaro. Nasingpot ka no. Ang mga no adamanin sa bali apututam. Ay, saan nyo asasawan ti kasta nana? Madadaala ka na iti chicks. Asino ka diti kayat mo manin apagsangitin ka dagiti babalasang.
Di ka di napintas a kabarbaro a border. Apay ko mapagsangiton ngay nana. Paragsakan ko na yo Anya aparagsakan. Ha, manayo naman ti mabiktimam. Ay, awan pa'y pinagsangit ko. No di kat pinaragsak ko ida. Nay. Sumunga din dagiti kabarbaro a border. Hoy, asino kadagita nga ta ti mabiktimam manan. Ay, saan nyo apiksaan na? Amo yun ano, asino kanakwada ti maibagay kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauwan. Traidor, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.